Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kerajaan Bandung, kabar Pak Lom melalui channel YouTube Lontuan Imran Pasir. Dan kalian video yang dipegang oleh Abu Syik bermacam hujatan cacian kena waceh. Barasa pun depu rona. Nan depu berita. Jadi poh lewat Pakistan di Kanada halak piah itu pi. Jadi hana lawan membacut pi. Imo ketat raya ni kira aju. Tu hurung Aceh lain yang na kebetulan gelewat baru ke Publa. Rupa ji alai timung mabuk oleh pu. Ha? Jadi keng tat Islam kuat tak Islam wak Pakistan. Walaupun dia je ke pukul suaka politik izin tinggal di negara yang mayoritas non muslim tapi akidah baik rela. Ya. Abu Syik tengah JI alkohol, ia mabuk. Lewat wak Pakistan, dawa-dawa wak pegah haba kan? Jadi miso op tu hana lawan membacut pi. Malai Aceh yang tengok alah haji ka hana le tanggap ur Aceh. Yang keban kira jurakan. Nyoba ba medsos, ba video, sang-sang kan jimu anu batai kan? Minta dengar ngan juk krui batai. Yang keban dilung pimpo ba urun-ron. Abu Syik na pernah hipoh le awak Pakistan di Kanada. Hana tijik lawan mau bacut pi. Jadi berewok-berewoknya mata-mata lehuknya muka-muka cincunya enggak ada. Nyamban kira isop. Nah. Jadi mungkin dengan tepih hati ulama yang dihina leji, dengan tepih hati orang lain, dengan malai orang lain, jadi ka Allah gebalah ke pemalai drawai. Jadi para pengikut Abu Syik yang na di Aceh sedara sapat yang ka nemu setia ngaji bertegah-tegah. Jadi punya urun-ron dukung urun pungo, anggap orang lain urun-ron lebih pungo. Jadi urun pungo bah menani kedeh, hana payah hendak beri dukungan. Dengan tak kabeh dengan tak bantah video-video bangai ji yang dihina orang Aceh, yang dihina tokoh-tokoh Aceh, kita na pahala. Menyata dukung ji dia berdosa, pekan berdosa. Jadi ji dihina ulama, kan? Al ulama warisatul anbiya, ulamanya pewaris daripada nabi. Jadi apapun cerita yang dipegah leji baik patih. Pegah ulama kamu di ukuran ulama kan bak tanya. Jadi ukuran ulama kan bak tanya. Nyan mandum ba Allah nyan pukun nyan pangkat Allah juk nyan. Kemuliaan Allah beri nyan. Jadi baik kita nyo jahina. Jadi ketika ulama mata mewah ka bengeh kita nyo. Ulama ramai urung sedekah ka bengeh kita nyo. Tumai dia apakah hendak jak beuk pumalim? Nya perlu sanjung le urung, perlu ibi kemuliaan le urung, ipu mulia le urung. Jadi punya urung drone jak dukung urung pungo nyan. Jadi urung drone lebih berat daripada haji. Abu Syik Musliadi asal Gampung Sukajaya Kabupaten Muara Tiga Pidi ataupun Lawung, pemukiman Lawung. Barosa jipoh di Kanada. Ipoh lewat Pakistan, hanlek ke pia, hana balah metiga pi. Yamban. Itu tahu mehui. Ini mehui urus Islam mungkin kejak. Kena haji buat batai uro mabuk tapi. Jadi yang pelelung pegah ba urun ron, hana sesuai dengan pegah. Cakap tak serupa bikin. Ni pegah haba sang-sang kan? Kan je krui batai. Angin je krui batai yang ban tegar. Jadi teh seop lagi nya hana so kalon kan? Jadi yang kenyo lun pesampo ba urun ron, long jenasiat na di Nisam. Di kedai Nisam walaupun kajula malam, taknya naik tambang info lun pegak video sabo. Kurun ron. Naik tambang SMS dari Kanada. Gak menarakan terima kasih yang kan nonton channel yang sangat sederhananya. Semoga channelnya sabi bermanfaat ke kedanyo untuk sampaikan informasi-informasi terkini khususnya dari Aceh. Nyo informasi tentang Abu Syik, nyo nanggap baju nyo informasi bangai le kan? Hana jelas. Informasi hana perlu tak viralkan. Cuma nyo payah dah bantah karena rakyat hat awak je. Yang paling rakyat awak di Lawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saudara? Apa man Bandung? Nyapu fitnah long gay wali Imran Pasir. Nalung kelon video gay begah usi ipoh lewat pu begah. Lewat Pakistan. Akibat pesta mabuk. Alah.
Pu pinah lo mi kena bai binatang mata saruk bajeng nyan. Pu hai le dilih lubu molem bu. Pu hai le dilih lubu molem di Imran Paseh. Lupa tegai tu bar fitnah di binatang palih Yahudi laknat tilahnya lagu. Yang pun diberah pu. Lom pancuri kame, pancuri itik, pancuri manok, pancuri nyop, pancuri jih. Alanya kait tibi media lom ka pancuri HP nyo kait tibi video berulom di antek Yahudi bajengnya. Kait peralun lipoh lipu beral di Pakistan. Apa macam lagu di kampung abuinya. Dalam tengok duduk kem mote de pergi ganu maya mata saru. Memang urung mata saru. Gusi hitam kaki pincang. Ngonakai Yahudi baju tahu palih awaknya. Yang urung mata saru. Gusi hitam. Kaki pincang. Yang nakai di rata-rata mau baju. Yang kalau ditebar fitnah di pegalu itak le gelentu kamati di rob. Isino itak bine kru ngino Kanada. Jadi pu fitnah lom di kena ba. Cuma tok anu bajeng yang ia boh ni samnyan tagai. Ya. Yang anu Yahudi dukun yang anu THM yang jih tagai tidrot. Ya, menyolain alhamdulillah wabandung kalih la kemah ba gedenya. Cuma antek Yahudi bajingnya tagai tidrot. Yang ke anu bajingnya karena jih sepahabui. Ya, karena jih berdasarkan anu Yahudi, anu dukun, dipegah habarabun, mata disaruk, hati dikabuduk, yang kelaganya. Yang anu Yahudi ji anu dukun, ya mentong mati payah suah tetah bubung. Pernah disadari. Na disadari. Lam teng tu jaga, tu khem tu hotel takalon video ji. Akhe but. Ternyata dalam video ji yang dipegah halun di Pohli Pakistan, pesta mabuk. Akhe video ji dipegah medianya hana akurat. Menyohana akurat media hai bangai berita menyohana akurat ketua kapedebit hai mata tharuk. Pat kapake utak ke. Ba ule kapake utak ba teut. Menyohai le kali lubu mualim. Kali tapak ke kilon mentong. Nak kutamah. Menyo dibile mualim gaji kah le juta lo 5 juta aku bi gaji ke. Hana ku yuli tapak ke kilon ku yuli. Tapak ke kilon ku yuli 5 juta ti bulan. Siurol hego lih tapak kaki. Tapak ke kilon siurol hego kali. Menyohai le kali punggung mualim hai binatang. Kali tapak ke kilon. Cuma tokkah fidrot hai Yahudi laknat tilah yang tegatat kabila ulama su. Tokkah. Lain alhamdulillah memandum kabeh sadar dumbang sace. Cuma kah segai fidrot hai Yahudi. Hai mata saruk. Ase pip sabe. Tokkah tidro. Pu hanse peng sabe. Pu hanse peng sabe. Menyo hanse peng sabe. Ka kirim lembui rekening kena hai binatang. Baik ke pegah mama ke Yahya ke kayak pegah. Lon awak poh gop. Lon bos. Mafia. Ilun namasa ketabahan namasa. Namasa ketabahan lun namasa. Lun handitun hana kesabaran. Jadi baik sembarangan hai binatang mata saruk. Laknat tilah. Ase nitam. Ase de. Baik sembarangan untuk kajak tebar fitnah menyohana akurat berita. Nyo sengaja long pegawai video lam tempat Kerana nak urung bi informasi dan nak urung kirim. Video bangai kah nyan hai Yahudi palih. Hai kafe laknat tilah. Hai kafe nitam. Tekhem ku lam tengut. Lam tengut tekhem ku. Maka long pegawai videonyo siralun Lain uro hai binatang hai mata saruk hai kafe palih. Lun pe kafe kah kerana kah awak bila ulama.
Ya, yang kabila likah ulama-ulama yang dong-dong bak pintu penguasa, yang ada panggung, you pilih Irwandi Yusuf, you pilih Mzakir Manaf, yang kenyan yang kabila hai binatang. Ha? Kapagah tiat bak ulama yang kabilanya? Kayu jak bak makam Syah Kuala tiat. Kayu jak tiat bak makam Abusi Tanoh Habaya. Kayu jak tiat bak makam bak kubu Abusi Tanoh di Abusi Pasi di Kumbang Tanjung. Kayu jak tiatnya ulama-ulama yang lun hujahnya. Dijejak. Ha? Kayu jak tiat. Yang ulama-ulama yang lun sebut nan yang dong-dong bak pintu penguasa. Kayu jak tiat. Ha? Lam detik lumpuh yang ulama yang tahu. Abu Teming. Abu Kutakrung. Abu Payapati. Kayu jak tiat. Thi Lahab Mudi Mesra. Kayu jak tiat. Tolong. Ha? Kameng Landuk. Yang Kameng Landuk, yang tepah bu yang Kameng Landuk yang sambut di Jokowi ya. Ha? Yang pilih Amin Ma'ruf, Gure Haji di Pegah ya. Kayu jak tiat. Lam detik lumpuh di hawaknya menyo dijejak bak kubu urung-urung malim. Ha? Kayu jak tiat. Baik ka pegah ulama jahiliyah jino payah mati. Payah mati kerana desya ledat. Minyak ulama-ulama yang taat kepada Allah, sakit bacut gecok oleh Allah. Han kekebah lambumo, pulam lambumo Acehnya. Han kekebah, minyak ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang taat, ulama-ulama yang betul ya tu kenarih. Ati hukum pot Allah, han kekebah di bumo Acehnya. Pakan ulama jino panyang-panyang dah umur hidup. Wate sakit puplung liu Malaya, wate sakit puplung liu Singapura, wate sakit puplung liu Jakarta. Pakon ulama jamun sakit gum zikir tegai khun Fatihah tikrek dua krek. Alhamdulillah gecok getarik penyakit ya Allah. Tapi ulama-ulama jino karena harum dipajuh pun Bandung. Yang ulama-ulama jino. Motor mewah dipakai, motor harum. Daya dikembangkan, daya harum. Makanan dipajuh, makanan harum. Nana depu. Ha? Bandung harum dipajuh yang ulama-ulama jino. Harum dipajuh. Nana depu. Pakalon pegah harum. Karena yang urung jeb darah bangsa Aceh. Maka perti anu murib ulama suhu laknat tilah rata-rata ditebar fitnah telun. Memacam-macam bago. Tapi saboh bukti hai dibuktikan kesalahan lun. Hai dibuktikan menanci timuran mata saruk yang bak petun kanot buma di si binatang palihnya. Jadi hana akurat ote debit berita pi. Nah. Lagi anu de kena berdasarkan anu de ini thamnya ci ramai awak de mai ini thaman. Dukun ramai di sinan. Tok gara-gara si timuran mata saruknya roh lun tebut ke nitham. Kenapa kau long pegah di urung nitham pika kedepun yang jahanam pakon hang gepoh. Binatang yang tebo. Pakon hang dipoh ipi awak nitham. Maka long tebut kena dibiarkan. Di nithamnya le awak bangai. Le dukun, le urung mutih, le penjudi tinam. Di nithamnya. Maka rata-rata awak nithamnya ramai yang mutih, ramai yang dukun. Yang lagi dipegah dipaya dipunanan dipaya triang dicot triang paya cot triang dipegah na perang perang pukoi mai mualim cua yan mualim haram jadahnya cua ajian awak pujuk awak gam awak putunyo anggota gam yan dicot triang bunuh depu oleh urung dro yan mualimnya cua ajian cua paling raya urung poh bangsa Aceh. Netepu kejadiannya nak long pegah baju. Nak long bi informasi baju so si mualim haram jadahnya. Ji termasuk urung poh bangsa Aceh Aceh dalam dua. Ya, termasuk urung putunyo. Ya, termasuk urung putunyo bangsa Aceh. Ya, di payacot ring sutoji hana perang di payacot ring cuma urung ngejak melindung. Ya. Ditelepon oleh Panglima Aceh, ditelepon Zakir Manaf, wate tun 2000 sekian segala meninggal almarhum drog Ishak Daud. Yang ditelepon oleh Panglima Inan Dinitham. Ditelepon mualim Pak drone mualim, Bak PT Harun, kiban cara mualim je ketemu Bak PT Harun.
Kibanjara. Banjara sedangkan lampiti harunya yang kawai tentera tipai polisi. Dan kibanjara mualim ketemu lampiti harun. Jadi panglima ide dinitam kesemike kibanjara mualim ketemu. Ternyata poh limong ka ditebit. Ditebit anggota. Ditebit anggota Gamban Bandung jak melindung jak pegelah drog kena dikepung. Yang putihnya Sim Zakir Manaf. Yang panglima Yahudi. Nanutri panglima Yahudi. Yang Tisyahrin yang ia boh senudun, ia boh jen. Behan nanutri. Yang ia boh jen yang cuma panglima Jahanam yang puyak mengaku draw pilot jitba pesawat. Tahu yang pegah haji jitba pesawat. Lori hantu deh, igomba awak weng jamu. Yang Tim Zakir Manaf yang pegah apa metong mahaba naik pegah pu panglima sawan. Menyokor racun tikuh tabi yang ke panglima. Menanci dengan buah yang temlih punggung mualim, yang temlih lubu mualim, yang temlih mualim. Dibila kena bu sidram doa. Hana cara untuk bak diminta kesilapan lon, kesalahan lon le binatang-binatang ante Yahudi yang pekong partai PA. Jadi hana cara. Roh tu kem lon pegau video, roh tu kem hotel lon kalon video si Imran mata saruknya. Roh tu kem. Pakau lon pegau roh tu kem. Karena kasih ploh gol lebih kadi tebar fitnah ada lon le binatang yang truk bak ditak le gelantu lon dipohnyo je pancuri kemeng, pancuri HP, pancuri nyo. Beha makah na gadoh Imran Paseh. Beha makah, beha kendoi nongkah na gadoh. Nak ke bayu tigo. Lulu dalam makah ke gento hai binatang pali. Hai mata seru. Wate ka pegok video live hai mata seru bek ka pakai baje sot. Mu baje ke hana megento. Pu pegah ba mak. Baje ka gento te ka pegok video live baje bu megento. Bek baje sot hai mata seru. Oleh yang bek ke ahing, bek ka plit mata inang bek ke tet lidah inang. Bek mencep bibi ke wate ka pegah ba hai mata seru. Bid kah anu Ti Hashim dukun. Hana sadar ya ke mate ya ke binatang payah tetabung. Hana sadar ke. Bid mu Yahudi kah Imran mata seru memang hana lam manusia yang paling jahanam mata muka bumi Aceh. Hana selain kah segai. Lain man Bandung kabeh sadar cuma kah segai yang jemut lih lubo ibu pertiwi, yang jemut kali lubo awak partai. Hai asedu cuma kah segai tirotu. Yang lain memandum alhamdulillah. Sengap memandum. Cuma kah tirotu hai Yahudi laknatillah. Hai kafe nisam. Kah segai tirotu. Nyo sengaja hana lum pakai pakaian nyo lebat tempat isi baje. Hana pakaian lu kon hai lu. Baje hana lum pakai segai. Jadi rotu kem watena urung kirim video abusika kaipoh li Pakistan. Pesta mabuk di begah. Ngon makah helon ku mabuk. Ngon yahkah ku mabuk pu. Awakkah yang mabuk gahai binatang purute pajuh lonte Medan? Awakkah? Nah kata dah. Lonte Medan gede kayak pajuh purute ase-ase dalam PA. Awakkah? Kolon yang mabuk, awakkah yang mabuk? Hai binatang palih gila. Hai Yahudi palih. Awakkah yang minong Medan? Kolon. Jadi baik sembarangan untuk kajak tebar fitnah hai mata saruk. Baik sembarangan ka tebar fitnah gelun hai mata saruk. Nak dengar? Kabi bukti saboh yang keleh kabar fitnah gelun hai binatang palih gelo. Hai Yahudi mi jakrung. Kabi bukti saboh baik kepegah mama ke yayah ke. Anu bajing ia boh dukun gelo. Wate ku temenak ka begah salah lon karena berdasarkan kah hai binatang palih yang tenak lon yang ba fitnah gelun hai binatang hai anu bajing mata seru gelo. Hana sadar ke? Gotak ka pegok dro ke lagi akai Yahudi ke. Muka ke lagi muka bui ke dong lubeng. Hana sadar kalau dro kelam kubang ketika go hai meran mata seru. Mungkin le kalau dro kelam kubang yang mata seruknya gedang timang. Utak ke hana timang le utak.
thang na tepeh thang wate hut hayun thang na tepeh. Muri mata ka tingit akai-akai ka tingit. Ha? Alah hai agam pungobui gelo. Menyo han se peng kapegah keno bak lun. Kapegah bak abusi ka kirim lemboi rekening ke hai binatang hai. Menyo deuk ke. Baik gaduh ka peglih-peglih mualim metinan. Kata tega memang kabila mualim, kata tega memang kabila partai, kata tega memang kabila ulama zalim. Yang kapegah bak-bak ulama ke yang lun tebutnya, kapegah siap. Kayu jak bak-bak makam abusi tanuh habe tiga-go, dia jak. Kayu jak tiga-go bak-bak makam Syah Tengku Syah Kuala. Kayu jak tiga-go. Bak kubur Tengku Cik di Pasi, di Kembang Tanjung gede. Kecil jak. Dia jak. Bumate mai hai jejak nyona mai terotru ulama. Ha? Bumate mai di handi jejak. Karena itu bubut telah kai pubut ulama jino, maka hang jejak. Maka hang jejak tahu bak-bak maka murung malim ulama-ulama jahiliyah jino. Purte kameng-kameng landuk dum purte kameng mekat ayat dum nak menyo kameng merot nalung hijau. Nalung tho hai di merot le. Yan ulama-ulama jahiliyah jino hai le merot nalung tho. Makai merot nalung panjang nalung hijau merot. Yang sengaja lung pegok videonya. Ha? Jadi baik tegada ke tebar fitnah. Baik tegada ke tebar fitnah hati lun nak dengan muran mata teruk. Ai muran mata teruk. Menyo tegada ke tebar fitnah menyo kesabaran lun nabe. Kengkai le. Janda ai nong ke. Itu me jati manu ke. Yati manu ke hanggap deh. Kon dusta ke bak begah banyo kon. Menyo kesabaran lun hanale. Ha? Itu me janda ai nong ke. Kah rametha urung la kepo. Kon hana urung la kepo. Cuma bak lun tham tegai be. Be le ci anu mayak pungobu yang ci awak pin tebe nyai pegah bara butu. Be le sedam tua be dagangu. Ada pupu marang kepuji tetap bangsa gedenyo. Bah piji ia boh gayo. Ia menjempungun hadas gayo. Karena ji tinggai dia ceh. Be tepoh bangsa tu hana pule. Hana trip menyolong pa be kah Imran. Kan dekabo ko dengan Allah Subhanahu wa taala pu yang lun begahnya hana trip. Fiat agai ku grito kah. Kah haba geraya. Haba geraya wate kepaka merumpok ngeseki hang kaje merumpok. Si Rea Fadilah diwo waceh gede hote wo ji waceh hang kaje merumpok sit. Haba geraya gai binatang palih kilo. Ya, taraya haba ke. Pu menan mendum awak ni tham. Han mungkin awak ni tham menan mendum kena ilo rame tak cik urung ni tham. Cuma gara-gara kah binatang gara-gara kah tiro roh lon kun kurung ni tham. Padahal kah tagai tiro yang Yahudi ya kai ke. Hana urung ni tham lagi kah. Cuma kah tagai. Tercemar nama baik ni sambut kah binatang. Ha? Tercemar nama baik ni sambut kah. Tiga tak kepukong kena bu gaya sedu gelo. Bibi kah sedu hai muran hai. Nyukinyo yang pulai lun pesampo siram doa. Nah. Jadi baik sampo urung doa nu. Terpesona dengan media-media si Imran Mata Saruk yang tegak hai tebar fitnah lian bajungnya na. Kata tegak tebar fitnah nu bajungnya. Memang hana habis-habis. Ipegah lun itak leg lentu. Nyo bi lun itak leg lentu na ke tino. Tak nak tu bangai memang lambruk tu ya ke kon ka bangai lambruk tu dukun Hashim pun ka bangai ka hai meran hai. Nan ya ke Hashim ah. Hashim dukun na ya ka ha. Ya meran ah. Tak tega memang ka pekong kenut buku binatang palih Yahudi budu gedah. Yahudi kah meran, kafe kah, lun pu kafe kah. Nak depu. Ha? Kaji pu kafe, ilun kaji pu kafe urung munafik lagi kah ya. Lagi ulama su yang lun pu kafe awaknya na. Baik ka peke dikah ki ba. Ilung na urung malim. Ilung lebih malim daripada ulama-ulama yang kah semahayan. Hana pule dia sanjung ulama yang kon nabi kon malaikat. Pakon awak kah kayak sanjung ulama su lagi ke sanjung nabi. Ha? Pu kamu menjamin yang ulama suhunya yang pertama ngawak kah syurga pu. Ha? Pu kamu jamin. Urung-urung dalim kayak pegah ulama. Yang ulama-ulamaan yang kon ulama waris nabi, kon ulama waris satul anbiya, ulama suhu.
Ulama su nak ulama yang membingungkan umat Islam yang kenyam. Perte saya dum. Perte pajuh bangke dum ulama jino. Haru memandung pupu yang ipajuh ulama jino yang haru memandung selama ada MOU bah. Haru memandung di pajuh. Lon paharum. Nana debu. Harum memandung pupu yang kepajuh le ulama zalim jino harum memandung. Bu kepajuh bu harum motor kepakai motor mewah dah mewah motor harum ya. Dayah kekembangkan dayah harum cit. Rumah yang kepegaknya rumah harum cit. Nana debu. Nana debu. Jadi ni sadar bacut urung drone. Ni sadar nyawang bangsa Aceh Lun yang ka syahid yang ka dipoh. Bah, ni sadar bacut. Nyawang bangsa Aceh Lun ko nyawang manuk. Bah, kau nyawang manuk, nyawang bangsa Aceh Lun. Ulama lun yang kadipoh nyan kon darah manuk. Nyan ulama warih Nabi yang kadipoh lehedro hai binatang. Lehedro dipoh ulama. Termasuk ulama fon yang dipoh wali lun. Tengku Syafi'i bin Amin, ulama lawung yang dikoh kemaluan di pasolam babah. Nak kedepu? Baik kat pegah-pegah ulama. Dan baik na segai-segai ku dengar menyuhana ulama hana so penikah ma kengon ya. Hai gam. Yang pegah-pegah menyuhana ulama hana so penikah ma kengon ya. Yang ngon bang min yang pijut rut batuk kering nyan. Tuhayah ke ya mentong. Mentong tuhayah ke ya. Na kedepu lewat kah? Yang ulama yang tuhai di Aceh kan? Di seluruh Aceh kan? Tuhayah ke ya mentong. Jadi baik sembarangan awak kah wati ka pegah ba menyuhana ulama hana so penikah ma kengon ya. Kon nyan label yang penikah kedua urang siklun. Bah, kon nyan label urang siklun lebih tua daripada Abu Teming. Lun begah. Jadi kon nyan label yang penikah kedua urang siklun betul-betul ulama warih Nabi jamun awai. Kadang gohlom lahir Abu Teming nyan kadang. Gohlom lahir Bang Mudi Mesra nyan kadang. Jadi baik sembarangan untuk bak kajak pegah haba-haba bangai. Haba-haba dusta ke hai binatang pali. Nah ke dengar? Nyo yang boleh lun pesampo. Necok tiat. Nepelemah bak timran mata seru. Nepelemah bak timran mata seru. Memang lun urung lawan ulama yang toh ulama lun lawan. Ulama su. Nanutri ulama su yang lun pegah penokon. Ulama yang dong-dong bak pintu penguasa yang sambut daju penguasa kawaknya. Yang kawaknya yang daju awaknya. Daju muserban payah rakun. Kon awak mudasi metong daju awak mu peci alam dayah dungka daju bud di. Nanu depu le urung don. Nyo yang lun pu sampo terima ngasih nyo kun ya sambung lom kuat cok lumpo dia pajan merdeka. Nyo terima ngasih. Assalamualaikum.